Next, Ingdeng Pilikebra ini Karbisina MAP Youth Aflek Pangjar Pondona Anamapu Asu Karjongan Chairman Pen. Tikera ini Karbisina MAP along the Lobamba Street Pentame Lama Pangjar Dulo Anamapu Supur Pen Karjongan Chairman Pen. Amen. Next down na tara langsung pasred flag. Hindi pikira ini Sokar Bisena MAP langsung pasred lama pangjar pun po ana po su kajong tiramen pe. Amen. Next down na Sing Hasan pasred flag. Ingdeng Pilikebra ini Karbisianai Ame pilang Singhasan Pasred lama setame Ingkor ponpo ana masuk Karjong Chairman Pen. Amen. Next down na Narang pasred flag. Itor ponpo in charge hin pan. Langadang Pasred Alama Pangjar Ponpo Anamapu Anamasu Karjongan Chairman Pen. Amen. Thank you. Nona women flag Karbisiana MAP along kang thudun jelobang pasred women flag. Ingdeng Pilikebra ini Karbisiana MAP Lubang Pasred BPSS Pangjar Anamapu Anamasu Amen. Next down na tara langsung WSS flag. Ingdeng Pilikebra ini Karbisina MAP Kada langsung pasred Maria Lama Pangjar Ponpo Anamapu Anamasu Karjongan Chairman Pen. So tatap sudah mula women flag ada. Ingdeng Pilikebra ini Karbisiana MAP langadang Pastoret Bimenahin Labang Softek Pangjar Pondona Anamapu Anamasu Nama Karjongan Chairman Pen. Amen. Next down Singhasan pasred WSS. Ingdeng Pilikebra ini Karbisina MAP Singhasan BPSS lama Pangjar Pondona Anamapu Anamasu Amen. So tatap sudah mula Youth Fellowship Lubang Pasred flag. Ingdeng Pilikebra ini isianai amepi katalon tolong. Wala langsung Pasred Youth Fellowship flag Seramil itu Pangjar Pondona Anamapu Anamasu Pen Karjongan Chairman Pen. So sudah mula Singhasan Youth Fellowship flag. Ingdeng Pilikebra ini Karbisina MAP along Singhasan Pasred Fellowship of Technical Ponpo Anamapu Asu Karjongan Chairman Pen. Langadang Youth Fellowship
Indeng Pilikia Brahini Garbi Sinai MAP Puthot Langada Pastorate Jud Flex Nami Arna Mapo Arna Maso Kardong Kang Kiramen Pen Pangja Konpo Amen. Non itum damona 1 minute